Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Le kgono be le letšatši la gore batho ba treke family ya ga Mseleko. Mpomele o post le picture gomme o bontšhe le gore o ba le interview. Gomme ga fetše o posta picture la bolela gore Nyabong ka Puti ba monapa ba tsena mo di-comment-eng ba mmotša gore Mpumelelo wena o ka se be wena o bolelang gore o bitše Puti goba o bitše motho mongwe gore abuti. O mmitša ka mantšu a mafeng ba ka mafeng ka gobane wena o paletše ko go itlhompha gale re ka se go hlompe motho re tlo mo hlomphang ke Chef Sabelo ka gobane o kgonne go dira se e leng gore se go paletše mengwaga mentši wena o paletše ko go ka patela le ge e ka ba di-damage go bana ba e leng gore ke ba gago so gane jwale monna from kwa kgole-kgole o no tla a tla saver bana ba gago a ratana le Vuyokas ebile a ba patela lobola ka morago ga nakonyane nnyane jwale wena seo se go paletše kgale se rena re be re se nyaka ko go wena ke gore o hlomphe Vuyokas o hlomphe le bana ba gago be re se nyako gore o tšwele pele gore o ratane le yena ge e le gore wena ga o sa nyaka go ratana le yena gomme o mongwe wa comment a bolela gore ka nako bo le busy o exchange di-gift le tirelo le be le ipoditše gore mohlomongwe Vuyokas o tlo kwa bohloko ka ge e le gore o na le bana ba babedi gora go ne le mo e leng gore a ka ya gona hunting modimo o emišitše letsogo ba gona ba e leng gore ba tlo ratana le yena ebile ba mo rata ba mo amogetše ka mokgwa e leng gore o ka gona and-e Vicky go boditše a re monna mongwe o tlo godiša bana ba gago ge e le gore wena ga o kgone go dira seo mola e le gore ba ba Mseleko yena o boletše gore Vicky Vuyokas ya gona le mo e leng gore a ka ya gona o tlo bua ka ga Mseleko ebile o na le tshepo ya gore o tlo boa sa manyami ke gore gane jwale o bontšhe le gore ba ba Mseleko o unfollowile Vuyokas mo Instagram ka ge e le gore o bone le gore go direga tše di botse ka yena jwale o bone gore a re ke tšwe mo go yena ke seke ka hlokišalane le yena ka morago gore ga botsebotse ga go sana le wa Mseleko le o motee o e leng gore o tlo ba gona ka gare ga bophelo jwa Vuyokas mara seo se ka se kgone ka ge e le gore madi a bona sa le gona kwa bana Mhlophekazi le ngwane mola o monnyane ke bana ba ga Mseleko ba swanetše gore ka le leng la matšatši ba fele ba boledišana le bana ba le goba ba fele ba ba bona ebile ka ge e le gore Mhlophekazi yena o goletše go bona wa ba tseba le ge e le gore mmago a ka batše a dula le yena le yena le ngwana gabo go a kgonagala gore ka leng la matšatši e be e le gore mohlomongwe ngwane o la o duma go ba bona o ba gopotše ka ge e le gore o ba phela le bona goba le bona ba mo gopole ga ba tshwanela gore ba ka kwata ka dilo tše e leng gore di diragetše ba tshwanetše ba amogele ba tsebe gore a se batho ka mokana ba e leng gore ba tlo nyaka go dira tše e leng gore di rata ke bona ke tšona tšeo tša Mseleko. Thank you so much for watching. Please forget to like, comment and subscribe. Ta-da.